Evo nas na jednom pritu, valjda se kaže prit, to jest evo mene na Svetoj gori, Ageoro. Ja sam sad došao od Hilandara do mora, mislim skoro do mora, odnosno do ovog prita, a ovo tamo je put za Hilandar, mislim kojim se dolazi do istoga, da tako kažem, koji savija tamo, tako da je Hilandar negde iza ovog brda, pa još malo iza, sad ne znam da li ono tamo što se vidi, ne mogu da ocenim da li je možda tu, ali mislim da nije. Ovdje smo na prilično velikoj visini, evo da ovdje neko imanje sa povrćem i sličnim stvarima. To je neka mehanizacija. ISL, maslinjaci, ima i šljivici na jednom mjestu i to dosta su dobro rodili. Negde tamo. Posle ćemo snimati iz druge strane. A to je za sad to. To je taj put isti koji smo snimali malo pre. Neki zidić, ostaci nečega. I onda dosta veliki vinograd. I vrlo lepo uređen. Kažu mi ovi neki što su bili da je tu i neka vinarija. Sad ćemo da vidimo i to. Vinarija je ograđena. Ali dosta to lepo izgleda. Ima i novi zasad. Ovdje. I ovdje divno mjesto za sedenje i uživanciju. I vidim da takvih mjesta ima još par. A ovo je u stvari ta druga luka iz koje može da se dođe u Hilandar sa strane Jerisosa. Odnosno iz Jerisosa može praktično s ove strane se dođe, međutim more je dosta nemirno s ove druge strane koja nije ka Halkidikiju, znači ka drugom prstu, nego je ova spoljna strana, znači ono tamo gledamo negde ka Stavrosu, Asprovalti. Tako da tu ređe idu brodovi duži put. I nemirno je more, tako da ne idu baš redovno, može često se desi da nekad ne odu. Tako da se uglavnom 90x% se dolazi s one strane iz Uranopolisa, iako je odande iz te luke Jovannica ili Jovanca dosta duži put, tako da smo mi tim nekim minibusom išli, boga mi, jedno 20 minuta, ako ne i pola sata. I evo, znači s ove treće strane ima čak i nekih plastenika. To smo već snimali, a ima i onaj put koji vodi do tamo negde. A onda deluje krošnja dosta dobra. I hladovina fina. A ja ću malo ovdje da odsedim, da iskuliram, pošto je lep pogled na more. Inače, na Svetoj gori je zabranjeno kupanje u moru. Odnosno, oni ne kažu zabranjeno, nego kažu ne postoji blagoslov. Što drugim rečima znači da nije dozvoljeno da se kupa. Tu ćemo malo da iskuliramo. Tamo je neki isto vjerojatno ili skit ili... Kažu da to živi u jednom delu izvesni otac Sava, koji je vrlo druželjubiv i voli da priča s ljudima, ali sad nisam siguran kako se tačno dolazi do njega.